khona ke Sanibonani Oiba uzongiphatha nabantu uzongiphatha nabantu Sanibonani Niyaphila Sanibonani Niyaphila lo bingelelayo inkosi yomaskandi iyogathi into ezimnamfu ajama uma phansi emsemkhola ngiphuma khona nge-28 umbuso wamaciko ngenwa mahala ha i-golden hour yeyami njengenkosi yomaskandi lapha kumbuso wamaciko angithi ekabani golden hour njengenkosi yomaskandi izodlala ngo-12 ebusuku izosuka ngitene bese ngishaye ibama izosuka ngitene bese ngishaye ibama haya ngezwa kahle wazwangqokela kade umayo kathi wema abla bingalam wazwangqokela kade udamdense abla bingalam umangikhala Uhlala phansi uhlale phansi ngoba yikho lento yenza ucela uhlale phansi yazi bafike besukela mase besibaphendula kuthiwa singahleke sazozana ayebejayo sisho njalo hamba jomnyama sidwasona ubala phansi babana ngisekhona siyacula sitajukela ngaphila wafoti bangqhathanisa nengane izochama aze amazagqokela amaphampasi mina ngasokela ubahala lutho ukuthola hey izinja eculayo zaphila izinja eculayo ikhona iseli kuyiprinter ngemumva la asamba umdlalo wentaba ya
anivalele ngane kuhambe isikhathi kuzoze kuvalwe